I čao svima, evo nas ponovo u Gamer Band. Danas ćemo pričati o tome koji koristiti program za snimanje. Inače ja koristim to jeste Action Mirrorless ili Mirrorless Action, što bi se tačnije reklo. Po meni postoje više programa za snimanje koji imaju dobro odličnu kvalitetu. I tako da, pošto ja sam koristim Action, u suštini ja imam samo Action i samo koje bi ja vama preporučio jesu Bandicam, Dxtory, Fraps i Mirrorless Action. Naravno tu postoji oni ostali, ali za snimanje igrica ovi su veoma dobri. Po meni Fraps jeste najbolji, ali i on daje najbolju kvalitetu, ali ipak Mirrorless Action, iako malo daje slabiju kvalitetu, to vi sami gledajte, uglavnom vidite vi sami, najbolje da vi otkrijete. Uglavnom ja ću vama reći da je najbolji po meni je najbolji Action Mirrorless ili Mirrorless Action, iz razloga zato što jer on jednostavno nema pretjerano velik file, što je po meni dobro, i veoma je koristan. Također može se s njim snimati i desktop, koji nekad ja koristim. Evo sad snimam s njim, ali nema veze. Uglavnom, u suštini trebate vi odlučiti koji ćete, hoćete li Fraps, Bandicam, Dxtory ili Mirrorless Action. Ali što se mene tiče, najbolji su Mirrorless Action ili Fraps. U suštini vi se odlučite za ova 4. Tako da, to je to.